Bafana baze basihlamuka bajoyina le gender sebeyikhandile entsha umfakela ngani ngoba ba enjoyanga ukuba ubufana abaphilanga ikhathi zethu komnandi phela kithi thina kwakusemthethweni nje ukuthi umntwatshe kuyinto nje ekhona futhi nje engakhulumisi awu into besiyenza thina nje siyilinda ngisho iphumile isaphume phandle siyilinde eminyango sibe yiqulu futhi angiphathi ma kuyingane eshishayo sonke sifuna ukuthi hey makungena owami yothi ngene iqhamuka ishumika isibambe ingci ayisaminci leko awusoyizama awuyodlula khona lokho kube mnandi nje kuyinto nje ekhona uyazi ukuthi kwawuthi ngisho kuyintombazane eneshwa mhlawumbe nesicwacwa yedlule esingenzile lutho uyibona ukuthi iyancoda ukuthi mina aningenzi ke mina lento leno uyabona kuyinto nje emnandi into awenza nje khona umthisha efundisa uzwakala awuthisha nanga thisha focus on mfana man khipha lo munwe man as I was saying Pythagoras kuyinto nje enganakiyo unganaki uthisha uyakwenza staff ngabanye uthisha into ekhona kanti yini isimanga incode nalesijwayele ukuyenza mhla singayenzanga iphinde ijiki yoyiphumisa idlule ukuthi uzokuthi ibone ukuthi ngamhlawumbe ekhona into wrong ngayo namhlanje yini singayenzi lento kuyinto nje ekhona manje wawungajikela kule gender ke usutaste yonke lempilo yoba ubufana kuba kumnandi uba umfana nje taste nje uba umfana ngeke usudlule kulento enje bese kuthiwa wena